gift of the Spirit. Okay. And you the fruit of the Spirit. Hum na chedie, hum na ba. Okay. Papam. Amen. Amen. Edi Bible no be yini wadi eba ne san nyanya kasa foforo. Kasa hodo. One, kasa foforo is singular. Yeah. Foforo. Wanya wonte mase na me the Bible ni eba na wonte ase a. E start say egu awa. Eni obete won Wani so bete wonte. Eni. Hodo aye plural, aye dodo. Mo bin deceive en kan chose so foforo na so hodo. Me am gina yi. Me am ti yi. Say me kakasa bia. Enye me kurom kasa. De otie me ana me kurom ni no. Esu say me kakasa den Foforo. Efe yentia. Okay. Ni enkowe de ya yenya kasa hodo. Na kasa foforo kasa hodo. E sha ase wahi. Na nche ben ni butai ben na edaso. Bible ni bebie ni. Okay. First na we are seeing na kasa baako. 3 na 2. Na the whole world ye na ka one language. Okay. Kasa baako pe. Eba ne sen ye benya twi Asante, okay. Krobo, Dagati, Mamprisi, French, China. Okay. If any paper Bible, Ntijaye, Babeka Sembi, and with the book of Genesis, chapter 11, verses number 1. Bible and Kasani Uncle. Genesis chapter 11. I said, verse number 1. I said, Etifiasam. Babel abantenting. Babel abantenting. Na asase fo nyina ya no kro. Na the whole world omu nyina kasa baako. Eka kasa kro. Me na mtro Bible no. Baby. Me ye printing press. Bible nkasa. Otu kwan fa apuye no. No mutu kwan fa apuye no. Wo be hunu asase tambi wo si na. O be hunu asase tambi wo si na sere so. Na omo tena ho. Na omo kotena ho. Na omo sisi omo ho se. Ode ye nananum o. Na omo sisi omo ho se. Wie. Mom ye ntaya na yento. Ye ntaya. Na yento. Ntaya ni ono. Sa ba na Satan fa kwan bi so be gada nipa. Na ode akon atie Nyankopon. Na hwede na omo yo. Na kwan be Nyankopon fa so a otimi break sankrofo no. Hwe Bible no. Ntaya ni ono abo. O si ye ntaya na abo. Amani ga omodote ye. Omo ntwa blocks. Do mo san pa bi fanto. E no mkan se. O si na de no mkan he. Wie. Mom ye chichiri kro. Mom ye chichiri kro. Ye to abantente na tefedu so. To abantente na tente ba kopim soro. Ye fanye din. No mo fanye dini. Na nyanhweti asase. Na se be no mo mpeti wiase. Awurade duru be hwe kro ne abantente ni pato. Ya weduru be hwe kro no se Kristo di adwenkro di dan ne batop. Na awurade kan se. Asem obo ade ya we kan ne se. Hwe. Amu ya mama ko. Enkrofo we adani o man ba ko. Omu nyina kasa kro. Me na me tro ye. Dabi. Omu nyina fras, omu kasa ba ko. Na de omu fras so ye. That is the reason why the omu nya adwenkro di edan ne ba no. Yes. Ti dia be bet me stop am say. Wie mom ye sani. Mom ye sani. Ye kuyo mo kasa basa basa. Ye kuyo mo kasa basa basa. No obi ante ni nyonko kasa biem. Na so obi ante ni nyonko kasa on be ja dan ni si. Ifiri ha mo no. E woni no po start bomb from any boy up at once na obi e bi fan ni so bia no. Na ne teche madane won anum. Yes. O se free was one. Awurade bo hweti asase nyina ni. For enti we kasa, we enti we nkasa. Ti akwa no oboto up one na oni ye chief mercy no. Wadane Mamprisi ni. Wow. Ana obotopo ana wadane Mamprisi ni obotopo ana wa so blocks na bia ya asantefo ebi adane krobofo ebi adane achimfo ebi adane chirepomfo ebi adane numfo ebi madane friends ai izimanfo ebi adane frenchfo ebi adane china fo betechon wancha no de froba eti okaka no a wente no de bufo na blog na so no ato ayeden no ato atwene akwa no so obotopo na no so gi blog no watem blog wakasa wakanum waka wo bi anyede obi anyeso e man na so ansuo am ye de mix mortar no e bia na ne krobofo enkranfo wow ana bia ya dagatifo omo so ntokwasi omumu ana omo so buafo omo ana mnante so mix mortar no so omo so bia dwalai obi abuafo eti tempana ana bo mo peteye omo ja kro ne chichire eti omo ja kro ne yeden chichire eti omo fra ho Babel omo ja kro ne chichire no omo tu odin se Babel asene basa basa efrise eho de ntia ho ana awurade ye asase nyina kasa basa aye wiase nyina kasa den basa basa anye benya languages wow anye benya languages ye benya kasa den hodo ye benya kasa hodo efe nya po wiase wa boya pete eti when na tikasa we ya ohun se ni nuanu atam no o se ye nwani free area anya san krofo we
nkrofo e kasa o mka yente so mo dia dia babo ekra ye hunu eti be ya ye balance fi an kopɛ kwae no ba bi nya den enchichiri ye kuro ene fe nipa firi asese o mo bo pete o mo pete e se kasa wo kamete etu ye minua mi te se wo kasa na metia unua na je se waka mo bom na matupu ya mother ne tukofo mo ko pe bia chichiri mo man saa na di saa na man ye bo pete wi ase nyina enu mu na onyankopɔ betu so man ba ko o tusu Israel and what Israel ya ne man okay it is our peke ye ni ahwe ho komo me pese me kwachire o de Abraham na share ne ho bo amen so na sefo eti nyakopɔ peke ye no and what do ye ne man and no mo kasa ben ye be kasa ko mo ka eti enko Exodus chapter 12 verse 41 ye ba do Exodus chapter 12 verse 31 what's there what's the infringe 41 okay 41 yes 41 Exodus 12 verse 41 yeah na infi ahana eduasa wi what's Israel for no kwa ye nkwa o misrimas as infi anan eduasa no edu ye no edanara awrade asafo ni nyina otwedi empo ya wode ba de na safo ne de ba de na safo wakofo ne man oyo mo sasafo yes asori ana opeke asafo no efi misrimas ate so yes efe no odo mo ko okwa chichiro ma yo man no mo ka Hebrew kasa kasa ombekani eti onyanko pasam no or prepare Israel not nasam to me better statement na ba yes dia ba na beto once na dia free top am de ba no wi asi dane kakasa ba ko ana o ma yenya languages ana o peke ba ko ana o de nasam to o man eti ya hwe bebi nyankopɔ asam na da na da Israel man da Israel man Israel for so mo kakasa ben o mo ka Hebrew kasa yes eti ti aye e bia be kasa na apostle kwa ma de na kasa o mo ka Hebrew kasa o ko kan Exodus chapter 1 yawe osta Hebrew awojefo ne e friend say mizima awojefo ne Hebrew for yawe say na Bible ne ka Exodus chapter 1 kwaso verse number 15 osta mizima hin ekachiri Hebrew for awojefo me na me twa Bible no me ya printing press oso akacha hifo Hebrew for awojefo yes Hebrew for awojefo osta mizima hin akacha Hebrew for that is Israel for ka Hebrew kasa yes ya do ba de na say e di ehunu say language way na da Hebrew yes Hebrew na da Israel eti nyakopɔ asam no oman bem no de toyi odi to Israel dia yanko Psalm 147 verse number 18 Psalm 147 verse 19 verse 19 also yi na sam kire Jacob also yi na sam ya dan e kire Jacob ndo pase na sam a ye de konda nkwam no wanya tro man bi oyi kire hefo Jacob oyi kire Jacob odi na hyede na tamude en odi na hyede ne na tamude e kire Israel en odi kire Israel onye oman biara saada wanya wo man biara saada yes eti nyanko pasam edoman bem Israel e da Israel man me da wasese wate asema me na se nyanko pasam da Israel man mu a yen gentas ye be dan en yenya the word of God ni en obe hye nkom e wo the book of Isaiah chapter 28 verse number 11 yeah nkom cho be hye kwai what's apotofo ano tiayo asem oken odi Israel for say ebere kwa wie ya apotofo ano ene tachirama foforo ana me de be kasa cho man ana mo de be kasa che fa oman me pacho tiayo me osi apotofo ano tachirama foforo na mo de be kasa ai dan mo de be kasa che dan eti ha ne hye kasa foforo ho dan enkom adedra Israel memu nyanko pastor ho na da ba nyanko pom pese beda ho forever ese se eba Gentiles ni na Israel for so the assembly be yen Gentiles na omunti ye kasa eti kwambe no person be kasa na kire agise omtecha ma yeden edane eti ye hye won kom the book of Isaiah 28:11 and me quote wacha no me nya printing press me be this statement number my brother men start here the new testament for free so na fabra na yesu na wo se wo ginidi na me so be ginidi no ye kan wo Old Testament as near New Testament eti tachama foforo no ni wo achi na baba anu so ahye won koma edan nti we ase anu ma bi ase 3 na 2 what's apotofo ano ani tachama foforo ana wo de be kasa cho man de be kasa che man yes eti nyanko pasam ni da Israel kon be no bi asam be be Gentiles age tachama ni edan edane akomuni nchiremu this attachment done me patcho me parce que me passe onya won ti ase me patcho tons enye balabalo nya twetwe papa papa twetwe ni fukiyama de sankara ni balabala kwio o dia babo ne bekasa oba dia fane sanka wo dia trase am say Ghana original ba kokra ni ha I'm telling you twetwe papa twetwe me na me catch me see the true teachings of speaking in tongues
was a wood and that one. Hallelujah. Amen. If you are comfort you, won't comfort you, John, and tell my daddy. Oh yeah. Huh? I was John and Shaman in class. Huh? But one of our voice, Nana say, and then Abra Bibia. Oh, I see a young man. Yes. And the way we was what they are dumb and what practicals and now yes. One tear some Nasia, if you put your foul, and you beat the papa, you will duplicate one. Yes. When you catch it is a one tear some answer, or about just a babonama. Yes. About just no. Yes. Shababono. Yes. Hallelujah. Amen. Me, my babona casa. Yes. Me say, hallelujah. Amen. She babuni. Yes. Me do frisun am doba. Ditiani papa. And the asha come out was a. That's then what's a pot of one? And touch him of yet to be your potter. So it is here. Laser for no poto. What's a pot of one? And it touch him of any touch him of phone and what they buy day. With the back such or mine. That's what for be able to say. English Bible because friends say, Stambling say, friends will be up on the Bible be a coach, friends say, Stambling, no, but catch us and no. Bible Suri and Canis, and young Canis say, Opa, correct, a friend say, King James Version. Oh, yes. We quote to quotation the actual. So I find it, King James Version can be. Tree Bible say, to abode dogun sunani, that I check on Sabeka, and no wife, our Christians 11:1. Okay, King James Version now, or say, invest, King James Version say, cast your blood upon the waters. Okay, good news, Bible, or say, invest your money into foreign trade. It is your own papa. Yana papa. It will papa in a Casa. Yes. What a mimi Hebrew, Greek in Casania day, and Jeremy. What? Me see my mouth, the way mouth, me so park and tree. I had the book of Ecclesiastes 11:1. What they mention? Or say, Chini said Topano, who's your natch on Sabeka. Yes. And King James Version say, cast your blood upon the waters. Yeah, that what you're not saying. Okay. And King James, a friend say, good news Bible. Bible ni be also. Also invest your money into foreign trade. Get a physical body man. Na benya dollars. The patch mo dia na befa. It will be translated and why is hard amount. It patch usua dia for Hebrew, na for Greek. The cat tongues are Greek can say grosser. Yes. Grosser. Grosser. Yes. And a Hebrew can Leshon. Yes. Leshon means language. I will pass out Danino. Say, Debbie. Yango Poma, Podona, Yajidia. You want more be touched, man. How much a chance, or many to the Casa, or say, who touch them as a woman. Some pass out Chame. What data check members know? More check members know. Missy, what was to be? Now you can be known cabin. Bonsama, yes. Bonsama Misaya. Some command your day. I'm foul. Yes, son, Bible can say, yeah, Cassanity, Debbie. Yes, son, Bible cano. I'm telling you. Oh, yes. When I'm a catcher, I'm saying, yes, son, Bible cano. Debbie. What do you tell Bible? Yes, Christo by and or the points you have for to me. Okay. My message New Testament. When we turn into India, me both topic, you know. Me both topic in Tiaye. Me turn into India. Yes, Christo by or the can was some year ready. Our Mark chapter 16, verse 15. Mark 16, verse 15. Quotation about small for a sample. Because you have small for a day. One sample, small for a sample. What's he want say? Also, catch your move. We are seeing a coca sample. We are seeing a coca sample. And somebody in a Munka body. You did, you know. Now, you did, you want to sue. Mumma, original. Now, you are not you for. And said, anybody much. We say what you are saying, Panasmo. Munko, you are suffering young day. As some pap, the patches and Panamaka. Oh, yes. And a patch on commission to a share. Casano. Yes. Was see a pot of one. Any touch of a floor. And I'm going to Casa. What was with Bompire? What the Casa? What's with Bompire? What the Casa? You used to buy up a fulfilling commission. Or see, Munko, you are suffering young cancer and punch up body. What's Namidimu? Maybe to our money. What Casa for Casa day for fraud. Yes, no small woman. I want some. I won't come. Yes, never shake us up from come. Yashek come night day. I used to so a bar. New white children. Some by a day. Some commission by a day. I didn't walk out some. Some may sumo. Mungo some pa. Yes. Or for me, pass out to what yes. Casano, hallelujah. Amen. Semitia, Casano, Untiasia, Semitia, Namakona Vrongo, Namentina Vrongo Casa, let me do what and you go poya we pese, or Chiakra, me do let me touch him at Danny, Nami Kana Vrongo then Casa. Nana Vrongo Fantias and Panas so much. When I saw first one judge and we, and it is why Bella, quickly Papa, Tree, Sweet Alaba, why?
What the about that what you know what who just say Holy Spirit was so I come now for. Mr. Sisiana and Sassi so man not down. Oh yes. Young boys in fianga boys. And Jama you say Pacha. Sanka just say Holy Spirit was so. Me person can say me just say so also for me now that church member say after the death of Christ the Holy Spirit by. Me person me catch you say Holy Spirit na ayaduma. Yes. I order that. Me continue now. Unim. Yanko Psalm 51 verses number 10. Psalm 51. Jawaju. Verse number 11. Babu nkasa. Yetu about the Na menka babu no. Was it to me free when you train? Yeah, na David na kasa no. Wo bompa akache ya was ya wa ntumi free wani mu ntwene. Enyi ho free me so. Me na mche ho ngo. Dabi. Yesu mana verse David no ho ngo. Oh yes. So I get bele. How then a person would any see was any Holy Spirit. Ayasam. Holy Spirit no a tree no. Oh yes. Dua. And I want the branches. The branches in the gift of the Spirit. Na abenya na ba. Ya benya the fruit of the Spirit. And the fruit no and ya dey examine the whole gift no. And ya dey examine the Holy Spirit. Yeah. It will be one more before be so Holy Spirit no. Na eyadma wonu mu no. Aba na free ni mu ba no. Se wo maba no odo. Won ti sa nyama ni nedi wo mu a. Oboa efie nkonwa na afa. Oh yes. Eti dey examine wo no. Ame hu sa wo edua we na bani. And now Holy Spirit. Now the fruit of the Spirit na bani be show. Obi ni tiri mo den cha kokote. Enye. Tiri mo den cha kokote. So Holy Spirit. Abana Holy Spirit so no ni bi. Woni ehumabro, woni odo, woni tema, woni unpasumdwe. Wo so ma enada ho mate. Enada ho kra na Bible ne be kasa. Bible ne be yiwa no. Bible ne be church. Bible nkasa. Na Ghana Yakopon ma wiasa fa na nyina obade ya we e ma entiase. Minim se je me kai wa hu metia wo. Oh no kra. E ma ne hawo. Ne mo pese Bible mu. Ade no bitimi sakra ba ma sori. Na mitimi bompa na timi stop. Oh yes. Me ya bonzam. Me ya bonzam. Okay, now nobody can stop Jesus. At all. Nobody can stop Messiah. That's a free. Nyame did na me bobi ba ma so no so ken. Me pompa na me pon so apena ateko. Just nya de pa. Why never must stop about there Yahweh? Nobody. When it's open, that is the reason why tia awura wu no. Yes. Ebi kwa ebi titi bi mu a omo aso no omo kan kro omo nkabi. Am ye buoma bomfia. So mu ni Holy Spirit. Omo kra wa homa bo cha mu a mo ka bi. Ebi tiri mo den to ba be se tiri we good tiri so. Tiri nya wa rent. Anya wo dia Holy Spirit tiri tram. So say to the Holy Spirit you are deceiving yourself. Yes. This is the gift of the Spirit. The gift of the Spirit. Who many day na chedi e dia chedi ni bi no na e bia ba wo nchen na nye dia wo kan no krampo no ye do nya sa na tie no e di Bible ne be che si na me dimba ka kasa foforo ya kan dia agede ai ya kan dia agede ai e dia kwara dia bi yan kan ye so say Holy Spirit me cho Jesus Christo of Osolfia who form or the Holy Spirit bless you for or by or impact him but according to the Bible no obi no ye twe obi no ye pa bi no ye Fukuyama Sankara Bonti Araba no bi ko jam for them but pabo Fukuyama Sankara Where dodge? Why you? Article. Okay, Christians chapter 8 verse 8. Chapter 8 verse 8. Osi opini hu so to me. Osi so ni hu kronkron so dai. To me. Uni hu kronkron so dai. To me. Uni so to me. So di bibi se hu. So betimi di bibi asi hu mu dai. And so no so for nya boni nsem say pa hu kronkron. Where dodge? Aso di kra jom di do si table no. Omo kan na so for na wo so do no. Grind. Hu kronkron. Where dodge? Na you. Oko. Hu kronkron so don. Hon Google so nsembo. Ye yi Nyankopon ye som no ne hon Google so nsembo. Ya ne hon Google no so edon o. Aye wo so don gbanyan no bia a silence. Sana mo ti won. We are very wicked. Pa. Mu han Nyankopon ba. Mo bi su ton so ye do bi kwa park so kwa. Say. Na ko jaka Jesus. But Jesus. Meow. O pare. O ka Jesus awa no be
but one be pa amwaka opa yenyi Jesus ento nche na kekete oda ya sare bo waso anu tane chu chaka obadi amfani senka amen ade na mo ha mo bra mi so pa kekete kaso ato aso wanu ba pare na kuchika no what not of only what give it was you are trying oh you are trying yeah you are trying it's coming you are trying Holy Spirit is control that you are saying okay so what you are doing wow that way obadi amfani sanka amen masa munya sanya manu mun tiade na se untiade na se yenti after the death of Christ yes Christ sorry ya no or sorry fear ufo mu obesua for nche you heard you see on John chapter 20 verses number 21 read the Bible for John 20:21 Jesus subiyo say osinyesu yeden osumubiam say Jesus yombiom say asumdwen kamo said ye ejana asoma me no said ye jana asoma me no menso mesuma mo yeden mesuma mo okasa no Yesu kansa no ohumegu won so Yesu home and o si won say na ohume sa na asmo kan ni say monye honkon receive it the Holy Spirit monje honkon or of one church or obi anye bi ti every na person catch him say Holy Spirit yes sorry o man so for no Holy Spirit yes what yes catch him say mere sumamo yes say ye jana suma me no yes me sumamo okasa no mi go so and o si won say no catch him say monye honkon bisa kwashi oya oya twe mana ya pa yantini abekọ baby na ye bompaye oye mompaye ma Ghana so noria oye mompaye ma Togo so noria oye mompaye na Sikamra so noria wada obi bekọ so de bi mu no so for na no ne de e ba akọ ne de ne mama ye mompaye ma Ghana mama oye mompaye ma yarefo mama oye mompaye ma election year mama oye mompaye ma president mama and so for that be na be free no akọ da enie da ben na be kom ube free mama no akọ da adai ade a obi na akire no agye adi na se one case one pepe Bible from Genesis to Revelation and how sa what obi o timi da se abra no tam de kra de akire no di akire yo body amfani senka o mi adwene no wo se no catch so monye honkronkron nobody obi enu oje o ya twe mi che wade bi wa e ba mo so ni mas mo kai mi bi enu do balance ya wade bi wa ya Luke chapter 24 verses number 47 to 49 chapter 24 ase mi nkasa verse 47 ase di yen o si ye be fa ni din so yes na kasa no o se mbe fa mi din so akoka adwensa kira me pa choti o se obua yekoya twe adwensa kira yekoya papa mo ka adwensa kira o se ye be fa ni din so akoka dan adwensa kira yekoka adwensa kira any boni fafiri amanse nyina mu nyanche ni paso obi antwe no mfiri bonu amanse nyina mu yes obi frase wo Jerusalem no be frase wo hemfa Jerusalem enti ayaduma na sa ayaduma ayaduma on be frase wo Jerusalem woni yeni mu adansefo o se asuafo muni we mu adansefo na hwe mesuma jane bo na dan abamuso enti mo tira kro yi Old Testament mesuma jane bo na abamuso enti mo tira kro yi mu enkosi se ye be mo hodi free soro yes for ye ko kenya ko pasam e fe ni ko pasam ni be free Israel akwa na mamu na se isa fo ni kwa mamu a omunti kolonto focus omunti galati focus omunti Philippians focus hallelujah it is a set to man dane ko ko bawro mu it Bible so me France o Jerusalem it on be test ade ni won fa Holy Spirit no the gift of the Spirit no on be testing with Jerusalem it happen with Pentecostal day the Pentecost means 50th day who the communion da nti ye pass ye chem say communion ni week ni say who the communion da ade chi abekan one obekan ko see 50 there but also 50 you find the Pentecostal day after Passover then Pentecostal what you say na mo de mo di krapo mo nya ba 2 weeks mo say di biom one ti ba da be na be di Pentecost asuafo ni di Pentecost woni ba bi free Old Testament me pass me ba wo o ma diamante asem o mi akomam yen living ya 7 day ya celebrate yen ba bi di
Passover no and you be ekwa ende near the Pentecostal festival wonni na wonni bi da na da yesu besi fe me se wonni osofo mo mpa ba bi mfa nsa na wasi obahwe mo papa me nam ka kira obi se o se dan the ochro hallelujah me pacho o se after the death omudiwi no bi anibio na me nko to bi ncham na me nko to bi ncham yan ko the book of Corinthians 1 Corinthians 16 verse 8 we are now 20 okay ko metro Ephesus ko Acts ko yes Paul said then metro Ephesus Paul so better Ephesus Marcos Pentecost da akosi da ben Pentecost da me na me try Dabi me say suafo no mo celebrate yes afa dina to mo so ni Acts 20 20 verse 16 Paul can say Paul catch am say obesan Ephesus kro no na wan ko chere Asia no wa say de wan ko chere Asia efise no pentam na se betumi a wakodu Jerusalem Pentecost da Missy would di not to celebrate. When you are coming on with the Bosonians, I don't think celebrate Pentecost. When you baby cry, what? About the fantasy, amen. Oman was Ramabuso, amen. When you was Rano, what you say? Aha, a Beatrice, yes. But give me a promo, amen. Dear preaching, I'm preaching here. Bible the Casatra, Acts chapter 2, verses number 1. Read about Acts 2, verse 1. What's why? No, can women near Rabia? Can I 1 Acts 1 verse 8 first? Acts 1 verse 8. Acts 1 was name some Coconia Babusua. Me am sure Babano. Be a printing press. Was it the Benaba? Coconia Babusua. What was it? Church Papa by Coconia Babusua. Papa Church Bar. Coconia Bar. You made the work of the Holy Spirit. Yes. Coconia Babusua. Benya Hoding. Benya Hoding. Why am I dancing for? Samuson. Who buys a bad day? Who am I dancing for? This is the work of the Holy Spirit. Yes. O church. Ma Daniel Diano. I'm a church member say bon. What give me a promo? Amen. What's now Kokuru Pamuswa? Benya Hoding. Na moy ma dance for. Na moy dance for Jerusalem. Free Jerusalem. Any Judea. Any Samaria. Yakopima Sasiano no ho. Did you use the Hong Kong Pamuswa? Manya said, washing Pombiatum. Yes. Ye de koka sempa. Ye de koka sempa. Yes. Ye nyanti ko jaso dem de ko bompa. Dabi. A obi ko di banku kra banku kake. Banku kake. Na obo banku deliver. Ye na banku num. But banku betron sa bompa also neria so ne. When I go to Conconte. I will get your job baby. What? One about Gangalia. When be when you know, not soon in Ira. Be not soon in Ira. What? The mom pine was and catchy. And Taukum Casa. Naja, hey, Baba, Fufu, Baba. Hey. I didn't know much. And my young bus, your young guest, Monsieur Scared. Hey, seriously. No, but what's what me get. No, we just saw them. Oh, we are boy, again. No, I jump about. No, but see you go. Oh, mama. I didn't know much. You know much. Yanko is something when you pass about Yanko. When you pass about Yanko, Minister, you become because we watch your chibo. Me church a Bible, and church. Obadian fan was Rambe. When it's on town, maybe beach a chow. Yes, Missy beach a chow. Yahweh fan was sending was. Amen. When you watch him, yes. So when Tia Sabaya die, won't teach you. Amen. No one in Mouse. Amen. On Pona wanted us, and Mrs. Says Mouso. Amen. You imagine him. Amen. When it's on town. Yes. As I said, yeah, they be feed you, no. If feed you, you're so for the feed you, or the Mauia. A trauma, when you could be a new biome. Yes. But so be up when I never pro once here. The meeting bound China and Catassi Banyaza Foom. No Frasia Bompire. Yes. Uncle Ponche Yahweh. No one could the rare one. Yes. What? What is it? Your tongue. And so, baby, I'll cut your sorry. Oh, be at Nature back. Oh. I know the tree, and the young Uncle Cousin Pano. And I didn't tell them. Obadiah man jasi amen. Omi akumam. Amen. Wasi ye di be fresi o Jerusalem. Yes. Ibe nya wodene. Ye da ko kasempa. Achira mansan. Kasan one dia asam ne kono. Odofo. Woman ti amama ne kasa. Dabi. Nanso omo na Nyankopon form adanse fu edi kan. Yes. Om na eso be spread the message ni maye.
na yɛyɛ ti wi a yɛso yakɔ yɛ kasa mu na yɛso yɛ di akɔ baabi so akɔka na yɛn so bi ate no kasa mu na fe yɛkɔ akɔpem sɛ wiase na sɛ mpani betu wiase afa na nyinaa eti wa hyɛ nkɔm kora ma kasa no baabi ɛbɛyɛ adwuma yɛ dɛ akɔpem eti yɛnkɔ Acts chapter 2 nyɛ sɛ nia Peter me pachaw me nsini Peter daddy osofo nso onsini Peter daddy eti adie bempa na yawe bɛma na esi sɛ Peter honkonkon na kyɛdeɛ ne baa ne so no ne kasa ne deɛ soronko daamo deɛ okay adie bempa ne betimi asi semisa sɛ Peter deɛ ne so okɔka so sɛ ɛso Peter mo deɛ ne so yɛ deɛ mo pɛ sɛ mo kyenya papa no de wasesa wo na deɛ mpa no wo Ghana fo ho amonko mo deɛ deɛ ɛsesa yɛ no wo wiase ho nɛ mesra mo yɛ nsini Peter Peter mo na asam no di omo ne adua ba di kan eti yɛ kan yɛ hwɛ deɛ kronkron po a kameke sɛ no ne ade a yɛ sɛ yɛ kɔpe na yɛn hwɛ sɛ deɛ Peter mo deɛ no mo yɛ dɛ ɔmo kan no na fa yɛ nyina tie mu yi a fo bɛte ase yɛn kɔ Acts chapter 2 verse 1 what Acts chapter 2 verse 1 etifiasam ɔsɛ deɛ honkonko hwie gu ɔsɛ honkonko hwie gu Pentecost dan toye no also I mention Pentecost Pentecost means 50th day mesrawa aya da dionum what anya fire aya 50th day oh yes anya fire meba ejana besi si o mapampa mu de aya symbolic symbol aya techema symbol eno di besi o mapampa mu because Old Testament na candlesticks 7 candlesticks and is see one the one na candle no so no and na ejina o Holy Spirit o Old Testament me person me ko nya sa me say wa hallelujah it is I want tias ya da me pezemu me ba fu we na me de tete aso da ne ba ba to board so na me teach you no na ba te Bible na say na de fa say ya ne ngo Pentecost dan toye no o say Pentecost dan toye no we nyina hia fa o so mo nyina hia fa na mpofiri mu no ehum bi atesam frama mu ya dem boy efiri soro bai ebe she fie wo suafo no wo nyina mama na tekyeremu apapam ti so oja na tekyeremu ya apapam ti se oja eyi kyerɛ wom ebe si o matifi ma ko ko ye wo nyina mama na wo nkonko yo mo nyina mama wo fiase kasa foforo me pa choti I did not use the word on frase kasa den foforo odofo me so frase kasa den kasa foforo e mane nkyere wadwe masofo bi ndisivu se Peter techema dane kasa foforo Peter kan wanka osoro kasa osofo men na da church members ne se mo de kasa ne doje bonsam se nyakopon nim se kasa bi beba am ye da dwo bonsam kan o mane do ba Yesu ma ye dai me wuda na wa have ya jew and wa kaka osoro kasa wan ne ka kira wo kura wo nko mu se me ka kasa na wa ya jew so be ko se wo nko ya jew odofo na wo kasa ben na beti bi adoji Satan ma juwe se jama Satan ya beto na ha o top no ba da o mo na da mo ho mesi se to mi bi wo ba bi bioma so sene ya je nkwa mezi ya moja anka mesrem kom papa ne se na da je ma de ba megu ma eda yes ati ti mo hwe ne ma limite papa no ni papa no ni wo be wu ye no ahode ewu mu ati when man say no yes when man say no heba bu na mko what wo fiase kasa foforo also wo fiase kasa den foforo it means Peter kasa no kan nye krom kasa John kasa no kan nye krom kasa it wo kasa den foforo meti yi me asantini me yachi ni ba me ekuape me ni ba me infantini ba sa na me kwakogina me krom na me kogina ngmane oba fe some of you ko ni nia na wote wonu a wonim se oti mi kuro mu ni nimpefe se okun agiman de oka me se onka nwene eti ebeye ni se me ka den kasa foforo eti Peter mo sam no mo kan yo bie no oka ni kuro mu kasa enti no edane kasa den foforo edi ma wona enim Peter mo abose so mo ye Hebrew fo eti sani asamete enti ti ayi ti no ka kasa foforo eti eye singular obi meka nkranya maka kasa foforo meka igbe kan wa aye mienu hallelujah amen eti yen kasa okon agiman oka kasa foforo no mu yo be kan se apostle okon agiman oka kasa dai hodo me ye multilingual meka kasa hodo na se meka na we so ka we ka krobo we ka hausa we ka dagatia eno so ntimi nkasa nkrofo ne ka kasa foforo no e se o kasa o mo ka dai kasa hodo
we na wutimi nchechire eyala aba oba de mi epromaye o man ti ase maye na obi be ka chem say sori kasa fofo na sori kasa wodo obwa ba ko ka ba ko aye singular o ka to do a e hodo kasa na menko wasi verse 5 no koso kasa hodo achede wanzo aba kasa hodo achede yes koso na yudafo bi we de pa de fedefo efe no ba che kasa no mo kan se de ne bo na bosse tie ene ne bo bere se de tie ye bible no wo fi wiase aman nyina muti was a Pentecostal fashion no en fashion na Israel for di from Old Testament adeba and according to the Bible say edu one man crofo free amam na eba what's me go to Acts 16 Acts 2016 yes Paul say so ye ntam no go to Jerusalem no go di Pentecost it means I am fashion di crofo free amam ye dey eba na ba mo say ebra enne no ba ye no ni papi be hia en crofo pi na aba crusade na se o ma dwimi o mo sakasaka no bi o ko crusade na se bi adwimi ye ne sakasaka se obi ate se ebi so obi o ko obi ate se ye kan klom kasa me na mchira bible no me na mchira bible no me ye printing press also obi o ko crusade na bi asibi ate se ye kan klom dan kasa ye kan klom dan na mo de na ye kasa ben o ko ka se ye so ye de no mo di free eso ye de na mpacho bisa question apart from a fian do am kan ye no ana ye de ye Pentecostal ye Pentecostal sate brebain sate brebain charismatic sate brebain e do na am tam no na mo maaya no the sankrofo no oman kabi no mo ye hefo the Peter Modia ma podia tia fiso odia ti kolonto odia ti branches edu ya pensua ya de infantia sorry ya de ura so there na bele akapa si sam lanten ma ba ko gu park so no bin sa di obeti bi sana shana so a se na dwen chance o di ura be pia o no jatu se san ko fogu park so no bi janu bompaye no bi janse o ba ma o mantaya na man on taya say be ma wo mre say be bre de o ye ha wa de o ye mantaya on taya say Yamompa mangana, o mantaya, me mompa ma lexia, o mantaya, me mompa ma yarfo, o mantaya, bibia mantaya adai. Nan so mu yes am mancrophobia, we your friend say, anunafo tu bi. Onkobu wo. Se someone ko gu park so say ya kwachira mo kasa. Me wie ma to as tu no so. So someone ko gu park so ya kwachira mo kasa. Se kwam de baako. To mo banana no so ma ni so on to gale bi nsemre. Komo ya. To mo jina park no mo start. To mo start o mo ka no. Ni nya no so free. O de gale miss ni ba. Eno mo so start o mo twakanko. Eno mo bon o start chira mo ka. Na utimi ka o de ani am ko jina school da bi ase. Just o wa pass. Ta kwani woni nuane se wo ba wa ya wantimi nkabi ono so ya anwonani wa ya wantimi nkabi de wa no kana igbe ka se o de bebi se nuane se beans ne wai no bi da no ano so yes o de cartons no abobode ase chere sen beans no wahin e wa igbe ka se I just say beans ni wai abobode e wani ni an di beans ni see school da ba kwaso no dia trene to so no so gbowura crowd nu se o mo pe kwan fa so ko dom beans no gbowura crowd nu nto no so start ya mo kanu no so abobode no so yi na no ai gbeka se ti o yi na no ai gbeka se mi san yan kwa abobode elegi kese esiwo atrene da so esiwo attend so na ko abobode elegie gachileji no so ji elegie gachileji abobode na so for ni jina obi aso Holy Spirit when we say go for yaza also very good you are trying very good yeah Holy Spirit is control can do actually and na boy say you mo ko trans school dan to mo ko di on bizo yes
no ko di obi so ye na mo kire man ko fo jiri nye me bi basa mo gunya ko pon fi pa o ade na mo ye munya yo se se kwa di aba kwa di etan ebi kwa digital any drums any na fra ya mo pa batim pa bo the drum sechi ya the drums bo empire we empire we have beat na dan hip life o ko tun problem mo bo a o mo to mo sa empabo hanya Messi I dam and who practicals and I'm here no Messi dam who practicals papa aden Sanya Bompire and to baba just school fees wo nchen wo yes ya dada school fees what man Debbie what man na so on man dey anyimi kotu the book of Malachi there dey be 1 verses the Bible Malachi chapter 1 verses number 6 wasi asofo any bia naso wasi oba ni nejani wasi oba akwala mpo odi nejani papa ni akwadi ni wurani na sejani mi na so ni ye nyina ni die wo hi ani die wo hi amu twatwa na so adi yes anya we na so wurani mi na so ni ye nyina ye wura mi suro wo hi suro ye du so ni wo hi out the hanya nam so ba pa be jada dia yes ma just go first that's go first wubefu ba de hu ye mabo amen obi ti aso bi won ka bi odi awrawo mo anye come fa mo anye yes mo anye ba me nam ka kira ko pon di wo mo fie papa me nam ka kira wo na oba de don pa she ya we mangu sa magu so amen o fa ni musangu so amen bra sister as to ni see eni ba ye no eni pepi be shia o ni pepi be shia e yo mu nyina adwum sakasaka wo bi o poku se na se bi adwum ye ndan sakasaka na adwum ye sakasaka so bi ate se wona poku se na so bi ate se ye ken krom kasa o se ka dan ni krom kasa mi pa cho bele kasa ben fukuyama kasa ben twe papa kasa ben o se me de doje bonsam e yo soro kasa oboa woni su ne briw kaka na ato sin na me ka chero yes Osin Peter Peter dey no kan so obi ate se ka ni krom kasa Osin Peter Osin John Osin Andrews oso obi ate se ka ni krom kasa ayo mo nyina ho etu obi okoku na se bia no eye ne wanwa yes ana mo kan se eti die nkrofo na o ba kusi na se no wa hwe no nkwan ma no ate se chale enkrofo mo kasa yi o mo nye galale fo na Israel fo na ya den na Israel fo pa na ba ne sai ani ati yan kasa ya wo ye wo mu yi me na mtro ye e pa ne se nyeti e kasa ya den ya wo ye wo mu me pa to do fo wutie me mo dia mo kan kasa ben pa na pio kroba pio mu da hausa pio mu da daga pio mu da honyon kwa na wo Go pass mantaya. Wa bra ko fie ko da o. Yes. Obi o se o. Oba bia fa ngusem go so. What you ban saying? Ani yeti yankasi ye kasa. Ya wo ye wo mu anum. Hallelujah. Amen. Obebo countries ana etwa shia osa. Party for. Oso when koku said na si ebi ye party for. Medi for tisi e krom kasa. Elam for etisi e krom kasa. Mesopotamia for tisi e krom kasa. Judea for tisi e ka Judea kasa. Cappadocia for tisi e ka Cappadocia kasa. Ponto for bi e ko jira tisi e ka Ponto kasa. Asia for ko tisi e ka Asia kasa. Frigai for tisi e ka Frigai kasa. Pamphylia for tisi e ka Pamphylia kasa. Misrim for ka Arab. Omo tisi e ka Misrim kasa. Kereni for ka Latin. Omo tisi e ka Latin kasa. Roman for ka Latin. Omo tisi e ka Latin kasa. Judah for ka Hebrew. Judah for ni biso ka Hebrew. Kereta for tisi e ka Kereta kasa. Arabia for Saudi Arabia. Osama Belade kwa mi abodwe ni krom for. Omo tisi e ka Arab kasa. Osi no ne ba Hila for so tisi e ka Hila kasa. Na yes Hila kasa ye Greek kasa. Omo tisi e ka Greek kasa. Osi na ya
say omudi yen kasa omudi me na me twero ye dabi asem na me edawo no ose mo ya te so omudi yen kasa ekanyankopon ade kese enya mpabo omo kanyankopon ade kese eti Peter mo no si se kim ni pa sakra ma de ni pa 3000 omanu si na ni pampem yensa ana age adi Peter the main speaker or status or Casanwana, if I translate as my phone, wake different language, wake within a short time, no nipa, a won't you be at Sanka make us say, no be can Casavo from, Obika Casaway, Obika Casaway, now if I spread it may mean for some Michina Mecano, a chief one, no be so I can work club, match a club of war, no be so I can got match it, I got it for, see, Omanusi and any pam nasakra, now for the Yahweh kind say, Mudia Porto for Nitachama for fun, the Becas and Pachama, my. So for the one thing we have say, I just am check members na bele. Moko fa free. Moko fa side we free. One na sumamo. Moko ko si ye die na pour de ba. Oh sir. Oh de mi be gwa mo. Ye die ni Peter mo die ni bi. Ye die. Ko ka do mo kan no. Ye die ni Peter mo die ni bi. Ye die ni Paul die ni bi. Paul die ni dia wan ya. Paul Crown was assassin grow. Paul dia one year. Ye me ko Bible num. Na meche okoka Koronto asem a. Koronto asem na Paul kan ho no. Me pa chaw. Me church was here. Koronto man na Paul kwoti asoro no. Wonti je me kana se. Meche okro ni se di okro ni ban ni nisu ye dey. Etie. Meche on ni okro ni ban ni nisu se dey etie. Anti kasa any letter Paul. Actually come out. Any letter mo dey bring Paul. What start free baby na ko wie ni baby o. It one ya won't hear that. Okay, young couple, the young Korea debia. Quanya Paul, a fast to turn a casano. Young Nance medical couple, the medical becassembi. I would the book of Corinthians, chapter 12, verse 27. Young First Corinthians chapter 12. Verse 27. What's where? Opa, would I ask chapter 4, verse 31 verse. Acts chapter 4. Acts 4:31. Verse 31. Yet Omar Yasa. Was now Abraham we are sorry. Was in Abraham we are sorry no. Fako she was sewing. Fako we was sewing. Hon Kuku shall win now. Hon Kuku shall win now, Mamma. Omo the nam Kanyan Kupasam. Omo the nam anu nam ye. Yes. Edi Kanyan Kupasam. Omo fine ya church papa. Ebi. Omo the nam ye. Din ye. Yes. Edi Kanyan Kupon Yahweh day. Nasam. Odofo wutie me ne etiyem na ko Paul we do start every baby okay na sna me bawura nsem no yi okay ya asem dia Bible kan wo eye 1 Corinthians chapter 12 verse 27 1 Corinthians chapter 12 verse 27 Bible nkasa etifia sema no oso dia yi obi dan obi osi obi dan obi Mosu mo ye Kristo ni pedua osi me ene wo ye Kristo ni pedua ene na kwa maako Onyankopon di ebinum esi asafo no etu o chewa asafo ni su ne de ban ya kan sorry a church na wo kan no assemble no o cherewo o se ni su ni Onyankopon di ebi masi wo so mo ye dan die di kan no asomafo eti asomafo that's the leader no kwe die tosum yenu edifo or church the body no yes eti ebi obeka se fivefold ministry but we enye no kan wasem ha esunu we eti yankwa die tosum yensa osna die toso bi yensa achirechire for teachers bionso tumidie yo o chewa aduma chede na adwuma ai ye adwuma wasole ni ayaresa nti tamom ko ka sempa no di church le ba benya sankofo bi wom because obenya nipa wodo bebere wasole nim tiaye emwa osi obi su na machade ye den emwa na chade ye mmoa impanindie obi su ne die nso okita mpanindie kasa hodo obi su kasa hodo tiayo ko wonyina ya asomafo ana obi sa kwachi se the whole church no omunyina na be apostles dabi wonyina ya difo ana yenyina ne betima da ne difo wonyina ya chirechirefo ana yenyina ne betima da ne teachers dabi omunyina wo tumidie ya ana yenyina ne betima nya tumidie ya ana omunyina wo ayaresa de machade ya ana yenyina ne betima ya enya ayaresa de machade ya na so omunyina kasa wo so odi so yenyina betima kasa hofro na wonyina chira asia na yenyina betima kwa chira asia na momo aduma chede ne titinu modin aduma chede ne titinu modin also for my church no nchehye nya dai ehun enimu na o ma church members na munya nkrofo na mo so mo kwa park so no ate adan na mo hanya nkopon masa
na young boys ndi no pay school dan crack or house sorry e dey akoyan sorry crack obi die o say mbe twetwe aso yeah mbebu yenko o dey bu obi a se san obi ara afote adan ne nipa bi ese timi gina friends aso dan chamber be guys o be ka so me 1000 and so be kwado o tia no mo te domo tia no mo te boni a woti bo mfiri mu oso o ka osoro kasa dem woni so birimu kasa wey won take kasa na so Peter mo na ba hallelujah Peter mo dia no mo ka ba mo so obi atisi ye kan krom kasa me se on kwa cheche hu won kasa pa on pa ye so aya fere o da me point fa kwachi mi bra ba go off o ba dia man ti asema o mi akmanu eti ye be ko Oko Koronto manu a Koronto mani yeden cosmopolitan. Yeah, cosmopolitan. No. Wow. Ayen kroti se Konkoma market. Yes. Konkoma kasa wodo bebre dagadi for Mamprisi for Vrezen Nkran for Achim for nyina ho. It is anko for we gidi bewura so dem asore ne be dey. There's a Thomas church. Asore ne be dey. It is an Koronto manity. Wow. A cosmopolitan city. Yes. A Kasakata would be brave the church. In the port, Koronto as of Judah for Kobe. Yeah. Kasa would be brave church. A do be no beyond persons away Kasa. Waited your canal. It is a sea, Ghana's had the cry. Yeah. See, you saw them. Like I see a mumpire. Obo a otichi mi preacher otichi na me kapa but o kase ye mompa won't be more ni twi kase mu da ye kase ye bo nkran kase cause de na no akokwa so na de bompa yes what you say and obi so hausa ono so se kase ye mompa anya so won tichi wote but twi no timi fa mompa entimi nka de na koma ye den epe etu obeka o kasa o ye den otim sa de na pure 1 Corinthians 11 14 what you say. It is one tisasam na sia obema Bible no ankasa no ebe twese abechechew yeah it will come 1 Corinthians 14 verse 10 me dey chiraw ade kitwa chapter 14 verse 10 was it kasa hodo bebre de wo wiase me na me chiraw Bible no dabi Paul de na mesimu no yes on se kasa hodo bebre ne wo wiase nanso emu bie ni ho a eni de kire samenti kasa na sia kasa na wo kan samenti asia mebu de kasa so potoni mebu a wo kasa ne so ye den o yo potoni na de kasa no so e na won so a wo kasa kire me ne wo bu mi so potoni enti won ti asia se ne be kwa yo se me ne Chinese ni gina ho na me ka kire so oni atisen o se twa wancha chwa ono atisen no onu bu mi potoni anam se twa wancha me so bu no potoni ye nyina obi antene nwankwa se yeah what the me chana say eti wo kasa bi o se kasa wo do bebe ne wo wi ase na mu bia nya dan any ho and me pa chro na me hwe chro twe we are chro papa na che me language ko chro twe na chro papa na che me language ko me do ko ba bi nam do aba yes me se chro na chere if me go 1 Corinthians chapter 14 15 ke Bible 1 Corinthians chapter 14 verse 15 also think that say na afi adien also afi adien me de ho bompaye obetimi ne ho bompaye me de madwene so bompaye na do adwa bompaye me de ho betonyom betimi ne ho atonyom me de madwene so atonyom na do adwa atonyom sa wo de ho shida and so obi yar na matre me nsa woni pa so na me bompaye already twebia mpo nyankopon hu akoe mobo ote kase na me kara sen kwa de obeju se den amen no se wo bompaye wo kasa bim ebeye den na nipa ne nte kasa na se ebeye den ana de won tia se no ana nipa na obutu a de won sa to no so won te de wo kana se waji wasida ne so se amen waji won pa abon se amen abra onim de wo ka abra onim de wo ye den wo ka wo de wo da se ye wo de also bompa yo tibiti ayo o so nori afuku ya ma papa cheche na so bi butu na se na me ba obeda just amen on tipa na se de on te twe na se no on te fuku ya ma na se what you say na momu no de me bo beti ase ne se obade nyankopɔ twe dia mpo ye hu akɔ e mobo hu afre mobo what you say into respond amen yes na o che se obi nte kase na wo kana se a ebeye den ana waji wasida se amen waji dia wo kana se amen so say yempa ba abra onim de abra onim de okabeda just amen what there me na me chọ Bible no me get printing press was what the okay nsem mi o what that ye what the okay kan radio okay ho mama fukuyama apata odensium apata men one densium apata men one densium kaba bu na man ko yes ono de what akwa na obutu wona na nipa na wo so bompa ma ne de onyan koso bia o
Onyam fa so bi emfi de wo kan na so say kasa ne kasa ye wo de bomb pa ye dia Paul so beche verse 18 okay verse number 18 verse number 18 me dan Yankopon se Paul se wo da wo twedi ampon ya wa se me kasa hodo bebre wo kasa hodo bebre asi mu nyina asi asuafo ni nyina de ntia Paul be ye multilingual anu akakasa hodo etu okoko ntini se Paul amantam wo se edi kanfo what the things only change Peter yes when am catch Paul ne tikolonto was klobi obedu obiaro Paul kasa onyasa adom no onyasa achede no o se meboa ma quotation no Acts chapter 22 Paul onyasa adom no otu ba bia no teach mane dane no ka close kasa Acts chapter we dey hear Paul crow free so yanko Acts chapter 20 we yanko Acts 21 verse number verse 37 Yenti obadi asa wasi Paul chiro ni papa oye o se Paul chiro ni papa oye wodi Paul ebra wodi Paul rekwa aban no mu ye de Paul akwa aban mu no ka cho asafo hini ni se Paul akwa preach ni ache no ye de ne kwa aban ye de ne kwa kwatum no o ka cho asafo hini ni se so je ni okura no mu ode ne kwa se me ho kwasa me kasa mi kira wo me pese me kasa mi kira opa ana o se wonim hila kasa na wo kasa be na aka enye wonim Israel ni ana anwa wonya Israel ni akasa kai ba ye odi oberima ewudifo no apempam ni ko ye akwa no bobo di bia che Paul ena Paul ka se Paul ka ye mi ye Yudani o a mi fritaso kiliki akuru e wodin kiliki akuru a e wodin yes e wo Israel e mu na mi frie na so mi sira mami kwan na mi nkasa mi nchiro man hallelujah amen ti Paul so hini na kwaso wasi na oman kwan no Paul gina ntwidie no so ena odi ni nsanyam nkrofo na wo ye kran na no mo ye din ma no odi Hebrew kasa esane ni minim odi Hebrew kasa sane ni minim ti Paul ka Hebrew kasa che Hebrew fo ye do ba de na se ye nsam ko Paul kro no a Paul di ka che so Hebrew ni odi ka che so ofiri onya sa adom nti no Paul am man to se di ka fo kro bi obewuro bia ne teche madane no odi spread so mo che di sa odi pay